लिपांगो निपेगो दुने डेनियं का थप ने पेसाव पी चामिसके कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगदो स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय कथा छिन खुदो व खुसव नेपेउ पीसीआर परीक्षण ने सो व चे चामव न्यासव छिनचाम एन्टिजेन परीक्षण खुइम याना ने पेसाव पी चामिसके क्रमण पुष्टि जुगुदो नेपाली मुख कोरोना संक्रमित या 16 पी शोदो पेसाव छिनचाम थेंगोदो लिपांगो निपेगो दुने कोरोना संक्रमण मुक्त जुपिनी गुल्या निटो नि छम थेंगोदो सा अधे देनका सक्रिय संक्रमित या नि पेदो व पी छम दो लिपांगो निपेगो दुने कोरोना भाइरस संक्रमण पाखे स्विन हेम सिगोदो सा ठोना पमुक सिपिनी गोला स्वी स्वसव खुइनेमा थेंगोदो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निषेधाज्ञा थप कडाइयाको ठयादिको दो देशवासिया नामे सम्बोधन यासे ओली कोरोना दोस्रो रहर नियन्त्रण लागि विज्ञ या सुझाव कथा निषेधाज्ञा लागू जुगो ठुकी या थप कडाइयाको ठयादिल अवेकल निषेधाज्ञा पालना यातन नागरिक लिसे आग्रह यानादिको दो स्वास्थ्य मापदण्ड या पालना याना वो सावधानी अपने याना जक महामारी विरुद्ध व्याफैको वेकया थापुदो कोरोना संक्रमण नापांगु लहर अपने याको सावधानी या कारण महामारी फैले जुई मफुगु आन निगु लहरे न अथे सावधानी अपने या त ओली ब ब्यादिको दो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जनगणना आया लागि स्थगित यागो दो विभाग सुरु या टेंगो चिन्जिको जनगणना कोरोना भाइरस या संक्रमण अपोसेली आया त स्थगित यागो ख कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा थाहा वसेली मन्त्री परिषद या बैठक हे निर्णय याना जनगणना या ज्या मन्याकेको निर्णय यागो ख जनगणना बोइको वैशाख 26 गते निसे न्याकेको तल डुगु ख कोरोना संक्रमण या डर या त सोया जनगणना या मेगो निमिति कोछिको तयारी विभाग यागो ख जनगणना या लागि विभाग फुक्क तयारी पुरा या टंगको दो विभाग स्वी गुगो दो गणक व च्याडो सुपरिवेक्षक नियुक्त या टंगको ख अठे जनगणना या लागि मागो फुक्क हलजलन विभाग व्यवस्थापन या टंगको दो बिहिबार निसे अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द जुइगो जुगु दो नेपाल व भारत दथे वाले निक उडान कायम यागो याना फुक्क आन्तरिक व बाह्य उडान बन्द जुगु ख मन्त्री परिषद या आइतबार चोंगो बैठक आन्तरिक व बाह्य उडान बन्द यागो निर्णय यागो ख सरकार कोरोना रोकथाम या लागि तासे मिग बाचाइ निसे लागु जुइ कथ फुक्क आन्तरिक उडान बन्द यागो दो ठो उडान प्रतिबन्ध वैशाख मसान्त तक जुइ वैशाख 23 गते बिहिबार बाचाइ निसे लागु जुइ कथ फुक्क अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द यागो ख तर भारतले से उडान ढाँचा वाले निक कायम जुगु दो भारतले से निखे उडान जुगु दो अनवैपी यात्रो छिनो क्वारेन्टाइन चोने मागो निर्णय जुगु दो सुनिगले निषेधाज्ञा थप कडाई याइको जुगुदो सुनिगया संगु हे जिल्ला संक्रमण उच्च गति अपया व नाचंगु उकिया त नियन्त्रण काटा निषेधाज्ञा कडाई याइको या विकल्प मडुको थासे मिग सोमबार चंगु संयुक्त बैठकले निष्कर्ष पिकागो दो बैंक तथा वित्तीय संस्था व सरकारी कर्मचारी लागि सवारी पासे कडाई याइको ठका ठागु दो साथ हे आना याना पैदल यात्रु टेटन कडाई याइको तयारी दो पैदल यात्रु टेस औचित्य प्रमाण केनी मालिगु जुइ ठका ठागु दो सा महामारी नियन्त्रण या त वैशाख 16 गते निसे छवा यानि ती सुनिगले निषेधाज्ञा लागू यागु ख निषेधाज्ञा छवा हाकना ता हक याइको तयारी दो सालिपांगो इले देन्यं क थ्याउ मथ्या च्याडोटी ल्याके संक्रमित थपे जुया चंगु दोरो ठोमध्ये बचिला सुनिगले हे दो यहाँ सहित गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र अक्सिजन उत्पादन सुरु यागो दो ये महानगरपालिका उपलब्ध यागो निगु करोड नेन यागो लख टका लागते स्थापना यागो प्लान्ट मिग निसे अक्सिजन उत्पादन सुरु यागो ख 47 लिटर या 135 सिलिन्डर दैनिक अक्सिजन उत्पादन यागो प्लान्ट या क्षमता दो ठुकी मध्ये गंगालाले दैनिक 90 सिलिन्डर टी अक्सिजन खपत जुइसा ल्याउँदनीको अक्सिजन ज्याका मेठा चोफै ठो अक्सिजन ज्याकीको प्रणाली जरान जुइ ल्याउँदनी प्लान्ट 36 किलोवाट एयर कम्प्रेसर 3 डिग्री सेल्सियस तक फाउके फैगो एयर ड्रागन 1000 लिटर क्षमता या एयर ट्याङ्क निग अक्सिजन जेनेरेटर लगायत या उपकरण तयार टगु दो अक्सिजन प्लान्ट या ये महानगरपालिका या मेयर विद्या सुन्दर साके आइतबार शुभारम्भ याना दिगु ख प्लान्ट शुभारम्भ लिपा मेयर साके गंगालालले महानगर अक्सिजन प्लान्ट स्थापना यागो निर्णय याबले 8 अक्सिजन या यको माग मडुगु लुमङकुसे अबले यागो
निर्णय आयागो महामारी व्यवस्थापन या फाइदा जोगो यफना दिल वेकल गंगालाल रेडियो केन्द्र व कान्ति बाल अस्पताले याना निगो अस्पताले महानगर अक्सिजन प्लान्ट तेगो ढासे निगो ठासा दैनिक 200 सिलिन्डर टी अक्सिजन उत्पादन जुई तया दिल गंगालाले आन्तरिक पाइप प्रणाली पाखे अक्सिजन बिरामी डुगो ठासे छोइगुली सिलिन्डर मुआगुली खर्च बचे जोगो तया दिल मोटो या समस्या डुगो गंगालाल रेडियो केन्द्र वासा या त थटिपिन छ बिरामीते निशुल्क अक्सिजन उपलब्ध याकेटा महानगर प्लान्ट स्थापना यागो ख ठुकिया लागि महानगर व केन्द्र डठी 2076 माघ 15 गते सहित सप्ताह या ज्याजोले लाका सहमतिपति लाछि तेगो ज्याजोगो ख कोरोना भाइरस संक्रमण या जोखिम अपया मसेली रोल्पा निवाया नीति निषेधाज्ञा यागो जोगो दो जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति DCCMC या मिगा सोमबार चोंगो बैठक वैको वैशाख 22 गते बुधबार निसे जेठ 5 गते तक निषेधाज्ञा यागो निर्णय यागो ख सरकारमा पारी जिल्ला निस संक्रमित ठेने ढुंका निषेधाज्ञा जारी यात निर्देशन बियोगु यागो दो तर समुदाय स्तरे कोरोना खने व नापा हे निषेधाज्ञा या तेना गोटाका रोल्पाया प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा तया दिल सुयाना जिल्ला टोटा वने मासा वा मेगो ठासे वने मासा निपेगो दुने वने त नीति ई बियागो टका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटा जानकारी बिया दिल रोल्पाया आ चे चाम सक्रिय संक्रमित दो गंगा देव गाउँपालिका नि मसोया अप संक्रमित लुयावो व समस्या ज्यान वंगुली जिल्ला न्यंक निषेधाज्ञा यानागो जिल्ला प्रशासन कार्यालय न तागो दो Nianarisa Depinia Bukha. Farte Corona Virus COVID-19 या संक्रमण पाखिल पांगु निपेको दुनी पेसव छिन्नेमा सिगुदु भारतीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मन्त्रालय कथा निपेको दुनी सो लख खुइ पेडो नोबे संक्रमित लोग सठोनापा फारते कुल संक्रमित ल्या 6 करोड गुइगु लख थ्यांगुदु वंगु शनिबार नि संक्रमित ल्या पेउ लख चुइ थ्यांगु ख आइदुवा छु फच्चा महजुगु दुसा फारते कोभिड संक्रमण बाखि आटक न्यु लख चिन्चादो गुसव गुइ नियगुमा सिगुदु मन्त्रालय कथा फारते अजना सुइ पेउ लख सिबे उपसक्रिय संक्रमित अवस्था दुसा वंगु निपेको दिने सो लख मनुट संक्रमण मुक्त जुगुदु थोलिसे फारते कुल संक्रमित मध्ये 6 करोड खुइन्यु लख संक्रमण मुक्त जुगुदु फारते कोभिड निको लहर दे छगुले संकटे अवस्था लागु दुसा विश्व स्वास्थ्य संगठन कथा कोरोना भाइरस महामारी पाखे विश्व फरे कोभिड-19 या संक्रमण पाखे सिपिनि गोल्या सुइ न्यु लख छिन खुडो जे ठंगदो ठाउँया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु प्राविधिक भाषा सुशान्त्या त यको सुबाबिसी जी सञ्जुला महर्जन अले जे नरेश थेचमिया त न हुने त उदम बियादिस ठाउँया छेगो दे पिजेमा सुबा जयमा बे